Umuhandiki Bethel yagira ngo abakaza bingi nabanagijura abashiza babo babura kubafaho kandi kiresero butabanko bwayongera omaka gatari gamwe na gamwe. Konka ekirundi cyawo abakazi babo bo bari mkiwe bo bakagurusiriza ngokamwe niyo noshoto kuri abakristayo owashitamusipo mu ntebe Dr. Spencer Basheija yasima babona abatandikiraho oburisa obwakashozi kandi rizoba babantu babejuka batandikire kanisa batandikirisho ngero ligiti rya kashozi body primary school kandi rukinda wenu kasiteka ona sharinga nakachiko ngo mundu tubizuke boribare wenyoka mukuru w'abakristayo w'umuruka inyetekateka kwatarazana abakristayo tukabaza kureba twagarukansa abakristayo bakora umwanya wengera kugira ikitinisa Chairman w'entebe ya kashatu ahawa Nyabare Wilson Baguma omahar families umushanju ezabanizisima ruhanga yashaba bikiriza okugumana basima ruhanga obutosha nasima ahabo kwindurwa Petero wekanisa Petero ncumanyisa urukiri umukanisa icyo naco icyo nabanisimira oburisa obwakashozi nubushango mu busabadiko no bwacanya katura ombureberezi obwa West Ankole omugandi minister wa Merama yahaya amabati go kushakara enju y'omburuzi wa Kitoha Church of Uganda hamwe na gandi go kushakara ekereziya ya Kitoha Catholic Church. Minister yabariyo mjenyi mukuru ahamukoro go kushakare kanisa ya Kitoha Church of Uganda ogwayetabo mwabazwekerwa okurwo mu Kitoha Catholic Church omuri Isingiro wakiri amabati ushakare ejo murisa omburuzi wa Kitoha Church of Uganda yasimo muganda ogu minister yataha rubombekeji ahamna mununga habo kutukunde cyeke cyitwara ibintu bingi amashomero amaramizo anga minister witu kandi yagarika tushakarira ejo mupolisi gasha kwa Abraham Mugans na Ali Waswa.